muno mule wanje usinobona go berenge muiloga wera go muiloga kidogo mwenye matombole go bona na TV lakini go bola usinobona go kuitsibo pesana uitenende windi biye go le bule hosi chenga go le bule hosi apene berbe bulo ya matombole shipindi shibatsa chokole ranga music chao go le bule hosi no go nenda bo yanze mu studio nenda musatha go le biga abantu biga mbeo Namuza munanganga Philip Isilia nyakubola go lutshende lo musiki lufana lori Philip yes uri amalai sana ni ha usondo ko tsama microphone kidogo amalai sana na nyamanye go lanka ndiliro yani wole go tsaba ya ira lyanga bananganga Philip Isilia nindo msiano rure mangale bunangwe esiara mbatsi mkona ala niyo abundu onyore sindu kama eskuti kengere esiriri mebindu bechokana plus gita ay ne nyamanye shikira shina no ranga kuimba shikira mutinyimbo tsiko bule losi kuimba ho mutinyimbo tshiluya kuimba tinyimbo tshiluya mahando mera ho tinyimbo tsenya saende bona nyamanye ibe tinyimbo tsyo shikira shano amwa ho tinyimbo tsya umixa tinyimbo tsya gospel tinyimbo tshiti shikira tinyimbo chi esero mundu wa sakila lakini mtinyimbo chanje chose ndamanya baka reho tibili rakebi la komo nyasaye ta baka reho mo mwami katalwa ko lwembo la romba tibili lazima rena na ndabo la lakini sano mundu sakila ne waranguri na kuimba no waranja rashi wembi muno ndachakira ku school ni soma ndakolanga drama ndakondalo mu university perform anga vulai sana school yanje tangwanga siroli primary school ndalinga mundu okupe skuti ndakusiriri ninyemba ho nomba ko mashairi basi nyonda runda bwene aho ndikuicha na rupia chaka hasoli kwa kanende sila wasila kwini album nayo ranga pande bubwe nde bandi ya Homeboys makaka band wenyo deskmate ahero ranga mbu kaloke company yaka bai hongo nimbi nyako yanje yabalanga ngomukhana w'isonga first volume mwana mukhana yachenda ende isongo yamatse yasina twist solinda yasina twist solinda Rwanda muwesyo mulembe akineto mulina wanje akineto wachera na sasa wachidai na wewe ni .com basi abwena oni andamala nimbe welira nenda mafans kanje wenu pawe sondaini kanyoleka daha ita kabisa katabenji basi manya bulai bwene wena ndio andamala nde kulika lira ya muziki.com banda anga musiani.com yeah basi ona nyakumanye musiani.com wenoyo isaye ndokhola muno mahore yes waru tsi album tyanga so far tsi album chandi nacho ne album video album chira ne audio album saba so chirano chiri ku video nende.com nende olumbe nende Siria nyumba nende mwamba mako nende stress niyo latest yesaini ne band yo yene ya abana bayingo band jazz band muri mbando banga bandu abana.com becha bandu 10 bechaga abantu 10 bahana ne abasiani 6 bahana bane abasiani 6 yes kubandi yene ya .com ni wa charangi tu yeah ne ngozi wa say yeah wa charangi tu rina bandi no na bwa kubole waranga nende sila oyinia wenyo no enye sila kola abda sasa ula ku expand sasa uyinie nyara kubane yanje na vene sasa bandanga bali mheshimiwa mwaka kwa Timothy Wanyonyi wetabula wale band warangi za tofo lona na Louis Nairobi wa Westlands Nairobi County ne Mbolandi TV fwe ye baluya Lala TV ye rera bu ambani mubaluya bosi ne khosaya mbo bana befwe baluya mwesi mwisaya kuba nende lirambo ye TV ya Bulala ndio show unanga ndio cheni tofauti ndia vaile kwa sana hali kucha tumbuisa bandu mbasa bandu banyole hali
Bali omurembe kabisa ngwinji. Yes. Bali mo ni ibe kubuloli bobo nende kuli buimbiza musiki no kunina. Yes. Uimbizanga musiki obetsa mundu wa live band nombo betsa ngoro record nyimbo. Chira ibule werwe nende betsanga kwamba bantu banyishi bebetsa nende line ku perform ku live band. Yani stage kuna ruzi mu studio ayaza khanda ku stage. Obetsa kholola go tafuta kidogo. Bona nya go manyibo munyo khola uri nabo ndare. Ise recordanga mahani performanga. Live mara performa kata kanivo nda makuchiaho mlembe na itinerio mara kuchiaho. Yes. Bas uru muno muli wanje sulo bondu wa kuni kula TV yo yele bonala TV shepeni shele matombole onene tsobulanga nga Philip Silia uru live ka county yani bantu musala ukati ale tawe bara bokolo kanga kubolere buyangu bokolere ndibele ukupanjire bapeni bibuluye bosi andi bosi bimba kuti buluye ende nangwa kola bokoleranga muri chumapiri okazi ale tawe kola bokolo kanga anyako manyeshe uru Philip Silia. Karibu khande sana abonu ko live TV yoyo hey no bono ko live saino lakini matumbo ko la TV angwangwa ratitei mwana nakacho tetei no bono yanzo nange mwana muchebichebi mu studio nalo zo balanga ga Philip Silia uya isia kanga musiko lo haera arulanga pandu bibigebo pandu bibigega za kubeza mucho mangana genaga wala kumaze kona ende makuba kabiramu chale izi abiramu osho ko tsana tawe onyako monye Silia. Yes. Njata monye musiki yani shina shwali ko ta musiki ko ta musiki shonyana ko bolla ko ta wanonde musiki ko khola ABC. Musiki kuno sinyala kubola no mbita no mulai but obwibi nibo buli mu bwiji. Obwibi bwenjilwa mu bwinji sana. Lakini kwe kasacha sititiza kunyola khosira konya jami. Ibitsa khulu muimbi anu khole muimbi mane musiki ko ndi kwa kutushisa khayena yani hena watsi ya khotsa abantu ba bola karibisheni Philip Silia. Yani nyama manye bantu ba bola nga musiki kwa chena tsa konjera kha na to state house atu khayena ku sofa musiki kwa kutushali. So musiki kwa imjwe njosi yako ninje khupa live Tanzania apombe. Ndacha kurumula ko bwene ilo musiki live. Bantu bayanza kabisa. Bayanza sana. Abakhana baliwa barembo kabisa. Ahembi rasa kuijeni nabo ino. Uresikoti. Ho musiki wala ko kutushisa Tanzania. Tanzania kwa wala ko nende nani yo bandi yane musiki no kwa handika ko bantu nomba. Musiki no kwa handika ba. Musiki no ne kasi. Ndina se ngana bwa kubole nende group y'abantu kumi. Banda handikamo. Ma kwa group abulai. Kata saino mu studio njende nende basi yanje ndinende chairman ndinende mkhongo wa dancers ndinabo ano mu studio ichakobara bakhokana marebo bachipe khokana kandi ne khobora go butinshina mwana muziki ubirraho mo lobetsana yomba zimba zozo obutinyu bambirramo na mangondo kwa matinyu kunyola onyola yani obula olinende chinyambo lakini bonyala kucha mu studio obutinyu saka bidacha mu wakusingara bwa kule group mbu kuchanga mangondo kakucha kole sina kucha mu studio kakurekoda paka rekoda sio baina balagai baliwa bebi baliwa benji papa iras onyoro mundu ubukwe ibindu bibyo aliraho nora manyireta ne gaba ne serikali yafana se kuendelea sana se kora sana kata music sendi member wa music copyright baba yese majukumu yao lakini bado siwaendelea siwa olora piracy tichapuri everywhere no inia muziki bandu ba pirate aja bakusia monyole iwo rule khoska and roye nya kukarwa skene talent machi nyemo nacho lazima cha ocho record khotulie asa andika bida aja kata ocho kulisia kha ngombe ingoira and ho icho James studio ho government yenye kole kwa bundu eneo ne uyibe mwenye mwana muziki kule buri muno konaenda mukanda kwa siku bure kusenjira makoba kuti daya makoba kenyu kumusiki ebuluya kole khomo ebuluya si saliyota mbare ni MCSK efundara chai niyo yenya bene kolanga right sianje cho muziki lakini sasa balemewa sofa balemewa sana
kuibe manya mupeni rula ibulu yokole mukanda kosi kosenjila makoba kinyuka bulata ibo munakwere buyangu umanya Philip Silia munakwere buyangu akubole Silia kwere buyangu kubola makoba kuparanga shina shonyala khola kwata tofauti shinyala kujira musiku ibulu ya kutiko so pande bwanje ndakhabole nimbe bo nafasi hiyo nyala kufunga bintu bya piracy byose bigolewo at least mwanamuziki abe mwene onyala kwekusulia music chiche original sikira kunenda bandu bakula no ine muziki bakula CD ndala kama ino bayinyandala bayinyamo ndalambu bayira mu machine bachaka kwinya mu bayinyamo sikopi sasa sikopi cyo nonyolanga bakusianga 50 40 yani babula sarata monyola sa mwanamuziki orule kwa sikhaya kama ini latest yanje stress ya corona ne hit sana lakini nocha no kola bandu bakusianga mbibana bandu bakusianga maduka aba bakusia piracy abanyola acha ni bachaka kuina ni bakusia piracy sasa nonyola mwanamuziki au na lako bobo uli piracy buchira mangondo yeah nyakuwa about bulala bubaluya bopene bakuluya nyakuwa kushindi upanga kola buda kuimba nende kola kalabo nende bopene bibuluya kupanganga very soon atanda beni mpanganga uyinie ko nende Steve K wambumuli abeni nya kuyinie ko naye kulole ko kuli bindu bichendo lunyole nende lubukusi kulole chenda mbuwe elitungu nende omurembe skuti jakani Steve K bona kwanza kumukhabanga bakhumuleranga matombole anyakana kumana ya chenda ari na kumakhoba kama khanaka ibo atsiyale tawe ubutsa kandi olukho kidogo onyala kukaloka onyakumonye onyakumonyisa nani bandi achenda ari nayo atsiyale tawe ananganga ratete mwana ngachitete namono ya sana onange mwana muchebichebi yakanikale matombole Piu omwananga Philip Silia mpeni akhoko sikhefwe khawula khuyako muli alanda James Mwangi ano mwana Israeli elikona muranga dalingi mundo waidi yali ya maparo nibara ndolangalire kubane nabanyola lingono lyanje ndolanga nomugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo dalingi mundo waidi yali ya maparo nibara ndolangalire kubane nabanyola lingono lyanje ndolanga nomugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo lameko ulakho magana yako mwana mwanga dalino kuhaye kundi kwalikwe mboko mama nibara ndolangalire kubane mama nakanyola lingono lyanje ndolanga aburire lyena ulamangana yako ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo dalino kusata kundi kwalikwe chitabu nibara ndolangalire kubane nakanyola lingono lyanje ndolanga nobugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo alieno moro mwana wa Israeli awula mangana yako ndalino menyo bundi walibwe mboko mama nibara ndolangalire kubane mama nabanyola lingono lyanje ndolanga nobugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo ndalino menyo bundi walibwe mboko mama nibara ndolangalire kubane mama nabanyola lingono lyanje ndolanga nobugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo Mama Susi, Mama Joy, Makina Ward, Mama Juice. Sikiayo waliyo bulwaye bundi bulangwa corona nibara ndolangalire kubane oi mama nabanyola lingono lyanje ndolanga nobugala ekachikale kusina tabu ngose kwa maparo waliyo bulwaye bundi bulangwa corona nibara ndolangalire kubane oi mama nabanyola lingono lyanje ndolanga
Beita sami bita wota Chimoni chicha nyawurumikira indiketa 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 Beita sami bita wota Chimoni chicha na urumira indiketa Imbale Bita wota Father imbale urumira indiketa Ane Weita sambi bita wota Chimoni chicha na urumira indiketa Weita sambi bita wota Chimoni chicha na urumira indiketa Keisi Weita sambi bita wota Chimoni chicha na urumira indiketa Waita submit itawota Chimoni chicha ndagurumira indiketa Mwana muhana ya chenda nende isongo ya machi Mwana muhana ya chenda nende isongo ya machi Yasina twist isolinda Yasina twist isolinda Yasina twist isolinda Yasina twist isolinda Oh akineto mulina wanje Akineta uachera Akineta mulina wanje Akineta uachera Na sasa watidai Na wewe ni dotikomu Na sasa watidai Na wewe ni dotikomu Oh eyose mulina wanje Eyose uachera Eyose mulina wanje Eyose uachera Na sasa watidai Na wewe ni dotikomu Na sasa watidai Na wewe ni dotikomu Urumuno unajidai wewe ni .com yani babolanga amu studio ne khoshirata nenda msato babolanga Philip Silia yes no gotere khuluga shobere nenda bantu bana mu studio tawe lakini kwanya khumanye sila bana kubolanga isilia isila nende isilia Philip nakhurumishire Philip khotsiwa kuchiri isilia nende sila kafanama kidogo kalera mutakshana kidogo lakini kwanya khumanye Philip yes bange bina yaba ya anojende nende abana skundi si abana bengo Ranga rwa mbeli ndali kubola na abantu 10 lakini njende kunabo mu studio mno kiasi wachache bahongo babandi aba ambeli yano ndinende chairman we band webule komwena kumera banangambo Joseph Obwina nindi chairman wa band inombuo ne kulinende ebindu bingi bya kulinabyo mu nini yakwenyanga mbu kube khoshyanga ma kuli khande ndo undi okuchende naye mbaranga mbu alebulo mwene kumera kake kamili. Alright, mu studio bananganga omera kanje kamili bananganga Lawrence Muhando alira ya usani bananganga kijana fupi round ama unange MC Masuti. Kijana fupi round ama MC Masuti. Yeah. Philip. Yes. Fanya kumanye tinyimbo tutu wimbo kotsa. Yani nyango kwa tinyimbo tsipaka tuyimbo kotsa no labas. Yani tinyimbo tya khurulitsi rwanyi, tinyimbo tya khosomola, tinyimbo tshira no fuana manya banda ba manyi silalia. Ni tinyimbo Mbaranga ni kama lalonda kwa khebirira khumo mukhana wesongo. Anuicha siri ya nyumba. Nuicha nimekubali bwana tawala maisha yangu. Ni wimbo tumekubali bwana. Tawala maisha yangu. Nalo akurebi Kristo tinyimbo zeshi kinyasaye na tinyimbo secular. Siakana atrio. Yeah. Sasa mpaka isende chome kwa nyasaye mchinyembo chanje chose. Although isemwe nende mundu wa sakila. Yeah. Ni tinyimbo tenese khanda khubona khanda bola khotsa mulu ya khoholola ya wende. Lutunga tinyimbo tenese nekabetsa katoto nombo lubetsa usani. Ibine ibintu byekholekha. Kama saino mbinisie latest elimuifuma kabisa ili ku YouTube. Nyole no khaba ku YouTube no chinyola. Khaba Philip Silia stress. Khabe kalumanga. Ebituya tuya. Bichicha bulai sana. Ebintu byokwemba ibi kama stress ya corona loranga ba corona ya terishira abantu. Hano ulamangana kali mulwembo yalwo. No lamangana ka
noula kabisa kuembe sindu siti siekholekha really ne makhoba kabetsa katoro yes shikala no kutunga sikeno kola mu stress lwa stress iru abantu bononie chinyumba ulani mbolamo ndali mundoa indi yali ya maparo yani Rwanda line stress ya corona kabida kata mukhasi khulekhane sikile lingondo libula uchumi bwononekhere ulakaloshera khutsa album tsotsa nenya khumanye sign nende band yo ya bana bayingo jazz band munende album tyanga album sign ndi nacho 7 chirano chiri ku video ekindi chibado ni audio yes Philip nende band yo nenya khumanya shin shibetsao sana sana wo production ukuthi nyimbo tsubula tsi video tsola itenrango ikuluya sana sana henze quality production yeru kidogo ibetsa khwase ibe ubetsa khona ndebe kuba kenako nomba production yo ibetsa production yanje lyasi kulwa kubole supporters kubula tai nikuba nende supporters ni kulomba high quality odo chinyambo chena kwemba obulai but nikuicha kuola ku video kanyoleka bulambesa kanyala khuinia video indai eli indai tai so supporters moba kubula tai okay yeah ubo nunyoli unaenda muntu balanga manager zindi naita kulicha bene kubene che munyetsa bene kubene mwire ani munende munyi mundu amanya makhoba ka production nomba mundu amanya makhoba ka music production ama mundu amanya makhoba ko khuduza tsipicha kulicha nende bakubukula ko bajwa kali yani so waelewacha unende bonya kubukula ko at least akwini serious kulwa mpesa nokushiranganga ubulindi sila na yachira sila na yakholera ku market yani sila na yawaberamo nofana mahulande nango nenya kumanye nibe khona ndi bipango chene chosi chukho molda khumundu at least kana asomoshera khumwibe so far kandi kulikho nende kubirira cha ku group iji ndara chayi unende unde aliyo arulla khuise alangwa Joel Better yeah isiaka kandi yasaka wena yasaka esambo chingoma che sambo chirali waya ende si olwembo kama kupanga ingoma yanje ninjenda baranga bana banje nabalye zina muyayo neuyo bamulanga Joel Better yasoma khuibe yes makhandi bado so far kandi kusiri nende undi wakukocha kandi very soon nabe narula kandi nachipukanga ibe manya sila ibe manya Philip Isilia yes sila na sila bezero ho Philip yeah nanya kumanya Philip mpango chena chodo khona cho make chitsambirya mika chichaichi baranga katani mpanyara kunyora supporters band yanje yebe nyara kubako ne studio seyo beko nende vyombo byayo cha ili bacha barangwa abuntu kucha perform like nondi Mashujaa Day Philip Isilia nenjira ku stage adine kila nende police yombo boline nende instrument yos na kano nende chef cha kulinacho hichi so yaja ninyora in future ninyora supporters mambe na mangondo benende vyombo at least yana kupa music kata sioba wa Kenya khane production ho stage bende yando wana la music no anala bende bende khubanga mwene ubuli khubaichita yes khubaichita khupe sidiri khupe skuti mahandi nyambanga yeah ichita isukuti shiriri yes yosi umekisala mamusi korla kuchenda bulaisa yes nokho mareranga yes mundu ni yanya khobanyola manya abana bayingo jazz band abanyolari ifo kuli sana kuli ku YouTube kanonyera khukaba ku number yanje 0727 97 57 77 chairman khanda ne number yakhananyira khwana yanje ni 07 15 990 383 baranga iyo ni number yanje ya Joseph Obwina yeah chairman hata mukongo wa dancers khana ni bola ni bosenjire bana banye basiya baba ni bosenjire bola ko tsama go bakabere makhana khumanye bandi banya khobanyolo ku Facebook munyola khaena mundangela khobanyola rina ne tsijaje tsingtsebetsa tsiri mutsananga nomba mbetsana na fixed amount a fixed amount sokulini nawo tawe kumana kuelewa nanga nende onende kasi alafu nonyo khunyola notya ku Facebook okhabe Philip Isilia Facebook ni hivyo tu anuingira ku YouTube hapa khabaza Philip Isilia either Philip Isilia lingavo ola kunyola inamba ya simu ukitaka hata danza kama isembi singo ndo mkali wa danza no khaba ku namba yanje simu ni 07 17 13 77 74 ola kunyola kuli available buli sayosi ya kwenya dikhuba chinendo dunyala khubora khotsa mashabiki koko kushitanga nyimbo tsotso mashabiki kanje gaupira chembuo nde kombanga babe banyala kucha ku YouTube bakole muziki chanje ba support
bakhaba muziki original inamba yanje ndi nayo aswa sana bana befwe FC kwa Kana Stadium CD chilio original CD promote mwana yenyo Philip Isidia chilile imbeli bantu balo yakhwayanzanga makhoba kemirembe sana yes nya bukulo kutsobuye ngakhandu boshirize khoba manyende kholi bantu bomulembe shikhunyala khole khamirembe hale tawe isenda kharuma salamu ku mama wanje nalingo mangale bunangwira mama Jerita Msimbi nenda kaswiti kanje mama Elizabeth Miteka Isilia nenda khana kanje Samson and the Junior na Regan babolacha bakole Bulala TV yes Matombole TV yes no yo nyakho khoshiritsa khoba kiripoka nasekha ndinende akaswiti kanje marambu khalangwanga mbu Elisa upara nomba yani khalangwa Elisa khakai akena akaswiti kanje khandi ndenda akaswiti kanje khalangwanga mbu mama Lydia na khanda nyole salamu khurula khu Joseano basi manenda mashabiki kefwe kosi ka ke bandi yefwe ino Shadi bakina Mwangi kina Piu Piu bosi banyole salamu khurula khu radio yana khu TV ya Bulala TV shipindi shire Matombole shipindi shire Matombole niwe waruri all right sasa isesinga na muhano nyala khuma khande salamu khumama wanje nali ya musutsu ya mama Lidio Nyango makhandi mulo khuyivilla khasani khefwe last born khalangwanga Dennis Wori khaije mirembe kabisa enda khana khanje Charlene abolanga namna hii basi kose kuona Bulala TV Matombole kipindi mule wanje usino yakikabera Matombole bale bana bayingo abana bayingo jazz band mu studio khopambirenge mapamba kero yani shipindi shero bola shitsi shinyoshe shitsi shiya kusikanyora khatsa Bulala TV Bulala TV bana beru ni yero bene kholibo khonyolanga music chakwana khuruli bulo yosi ni khale khoshero khufunga makhoba kenaka tawe paka basatsa apa bakhuisetsere go magana mo studio mo go malene go tsanga ni khale no wanyanga kwa Kanibe tsenamba tsiri yao Facebook khonyora go Bulala TV YouTube khonyora go Bulala TV abondosi Bulala TV khona ba go gabanga go monye go tsana gore nibe mmogo ba ka baganaka o ga tsere tawe malere khonyolanga tsinyimbo tsianga Philip Isilia Dalingi mundo wa yindi yali ya maparo imbara ndolangalile ko bane ndakanyola lingondo lyanje ndolanga nubuhala ekajibale kusina tabu ngozi ya kwa maparo dalingi mundo wa yindi yali ya maparo imbara ndolangalile ko bane mama ndakanyola lingondo lyanje ndolanga nubuhala ekajibale kusina tabu ngozi ya kwa maparo waliyo bulwaye bundi bwalangwa corona imbara ndolangalile ko bane ndakanyola lingondo lyanje ndolanga nubuhala ekajibale kusina tabu ngozi ya kwa maparo waiter some bitter water chimoni chicha ndakurumikira indicator 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 Kalumanga obola sina imbeli wa bandu mbukanga bane Kalumanga akabola sina imbeli wa bandu mbukanga bane Kalumanga akabola sina imbeli wa bandu mbukanga bane Kalumanga akabola sina imbeli wa bandu mbukanga bane mama na regret okukozya sombo sexy omugana baireti walingesi chocolate niso mwene wasireki okuleka chemutenzi angena seburesi nabasacha bakupechilwezi mama na regret okukozya sombo sexy omugana baireti walingesi chocolate niso mwene wasireki okuleka chemutenzi angena seburesi nabasacha bakupechilwezi mangeli 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 we musire wayanze bisekenesa mangeli we musire wayanze bisekenesa tena bakolekwe bindu wayanze bitu yatuya abakolekwe bindu wayanze bitu yatuya aya ayanza bitu yatuya yo se yo se we bukwero wayanze
bayanze bisekelesya eyosewe bukwero bayanze bisekelesya n'abakoleko bintu bayanze bituyatuya n'abakoleko bintu bayanze bituyatuya. Asanteni sana. Mbwa muno. Mbwa muno. Tombole. Oh wane. Atulonole buyangu. Tuyatuya. Ulla kumanga nako bane. Oragasi nakondo watawe. Kalumanga. Nakabola sina imbeli wa bantu mukanga. Oh bane. Kalumanga. Nakabola sina imbeli wa bantu mukanga. Oh bane. Kalumanga. Nakabola sina imbeli wa bantu mukanga. Oh bane. Kalumanga, nakabola sina imbeli wa bantu mukanga, oh bane.